Sem Darja Zupan in vi gledate Znanost in tehnologijo. Kava je med najbolj priljubljenimi pijačami na svetu. Pijeta jo kar 2/3 vseh ljudi. Ena zadnjih raziskav o pitju kave kaže, da že ena skodelica povzroči, da manj spimo, se več gibamo in imamo lahko motnje srčnega ritma. Tudi priprava dobre kave je prava znanost, bi lahko rekli. Pomembna je prav vsaka podrobnost, kako jo pripravijo pravi barista mojstri. Dober večer. Kava je ena najbolj priljubljenih pijač na svetu. Njen učinek na zdravje so preučevali že številni raziskovalci. Ali pitje kave prinaša več prednosti ali več slabosti? Ena zadnjih raziskav na tem področju, objavljena v reviji The New England Journal of Medicine, kaže, da skodelica kave lahko vpliva na to, da se več gibamo, slabše spimo in imamo večje tveganje za motnje srčnega ritma. Nova študija nakazuje, da ima pitje kave tako dobre kot slabe učinke. This New England Journal met an article about coffee consumption, looked at whether coffee drinking in the short term had effects on the heart, and that meant extra heartbeats or how active you were or how much you sleep. Avtorji študije so v raziskavo vključili 100 zdravih odraslih, v povprečju starih 39 let, da bi dobili boljšo predstavo o takojšnjih učinkih kave na zdravje. Udeležence so opremili s pametnimi urami, ki so spremljale njihove korake in spanje, z merilniki glukoze v krvi in napravami za elektrokardiograme. Vsak udeleženec je lahko 2 dni popil toliko kave, kot je želel, naslednja 2 dni pa se je moral vzdržati. Ta cikel so sodelujoči ponavljali 2 tedna. Kaj so pokazali rezultati? So they did not see a meaningful difference really in how many extra beats the heart had in this 2-week period. I think on its own, one can't say a whole lot about that if you just took it by itself. But if you look at all the other work that's been done over the last probably 10 years that suggests coffee consumption does not have adverse effects on the heart or may even be beneficial for the heart, it's in line with that. The significance of people having a few extra heartbeats, so in this case it was about 50 over the course of the day on the ventricular, so that's the main pumping chambers of the heart side, and no difference on the other side of the heart. That difference is not going to make a much difference clinically or in someone's health over the course of a long time. Ugotovili so tudi, da so udeleženci na dneve pitja kave v povprečju naredili 1058 korakov več kot takrat, ko napitka niso uživali. Kava je vplivala tudi na njihov spanec. V povprečju so namreč udeleženci ob dnevih, ko so pili kavo, spali 36 minut manj. Več kave, ko so spili, več telesne aktivnosti in manj spanja so imeli. For people who do have heart disease, it actually turns out that there doesn't seem to be an adverse effect there either, even though you do hear that a lot. If you have abnormal heart rhythms and so forth, a lot of people will assume you should not drink coffee because people tend to feel jittery when they drink coffee, but other research has suggested that's not the case, and there's really not a reason to stop drinking coffee either for healthy people or people with heart disease. A natančnega odgovora ljubiteljem kave, torej naj kavo pijejo ali ne, ter koliko, niso dali. I'm not sure that that will be easy to answer until we have a lot of very comprehensive electronic health data that we can kind of compare over time and look at populations compared to similar people. Kaj torej narediti, piti kavo ali je ne piti? Odgovor je zelo preprost. Zdravemu človeku kava navadno koristi, vendar tako kot pri vsaki stvari ne smemo pretiravati. Kava je aromatičen in poživljajoč napitek, zato ne preseneča, da jo pijeta kar 2/3 Zemljanov. Ker poživlja, spodbuja in daje moč, pozitivno vpliva na telesno utrujenega človeka. Lahko bi rekli, da je njen učinek na telo skoraj magičen.
Kava vsebuje kofein, ki je blago poživilo, prežene utrujenost, zaspanost, ravnodušnost in izboljša delovanje čutil. Obenem pospeši prebavo in okrepi telesno kondicijo, ker spodbuja tudi živčne celice v možganih, povečuje dojemljivost in koncentracijo, zato je koristna predvsem za ljudi, ki se ukvarjajo z umskim delom. Kljub številnim pozitivnim lastnostim pa kava lahko tudi škoduje. Ne smejo je piti ljudje z zvišanim krvnim sladkorjem, tisti, ki trpijo zaradi nespečnosti, živčnosti, razdražljivosti in nekaterih drugih bolezni. Poglejmo še nekaj številk. Koliko kave porabi povprečen Slovenec na leto? Kar dobrih 5 kg. Kava je tretja najbolj priljubljena pijača na svetu za vodo in čajem. Slovenci smo je leta 2021 uvozili skoraj 22.000 ton, največ iz Brazilije. Sicer pa kavo po svetu prideluje okoli 70 držav. Poglejmo, katere države so največje pridelovalke kave. Prva je Brazilija s 63 milijoni 60 kilogramskih vreč kave, sledijo ji Vietnam, Indonezija, Kolumbija in Etiopija. Po podatkih Mednarodne organizacije za kavo je svetovna letna proizvodnja kave dobrih 169 milijonov 60 kilogramskih vreč kave. 10 največjih proizvajalk kave ima kar 87% tržni delež. Zdaj pa poglejmo, kako pravzaprav poteka obiranje kave. V večini držav kar takole ročno, tudi v Gani, ki na leto pridela dobrih 2000 ton kave in je po proizvodnji na 42. mestu. Tam ima svoje podjetje tudi skupina žensk, imenuje se Bean Masters in združuje okoli 200 pridelovalk kave. Bean Masters is an all-women company that believes in women empowerment, that believe in sustainability and authenticity. And I think that is a great vision and a great goal already that needs to be supported. It is only ideal for blacks to support black rather than all of the time having to import stuff here and there. So once it's grown here and its quality is just as or maybe better than what is imported, then why not? Prava umetnost je tudi priprava dobre kave. V kuhanju oziroma pripravi kave potekajo številna tako imenovana barista tekmovanja. Bariste so mojstri kuhanja vrhunske kave. Priprava kave, kot jo pripravljajo pravi mojstri, je zahtevna in pomembna je prav vsaka podrobnost. Kava ni samo neki preprost napitek, gre nekaj poteče ven, ampak zadnji skriva velik tehnične discipline, znanja, ki ga mora oseba kot barist poznati. Zdaj, pri latte se gre sicer bolj za, kako bi rekel, tehnično disciplino risanja na kavo, tako da tam okus ni tako pomemben. Pri samem barista tekmovanju je pa pomembno, da dobijo tisto harmonijo okusa, da je res kava na visokem nivoju, da je brez napak narejena in preprosto želimo pokazati ljudem, da ni tisto, kar je svito za šankom, da ni to enostavno, ampak da zahteva trud, predanost, znanje in predvsem čas, pa največ, kar jaz mislim, voljo do dela s tem napitkom. Slovenci se v osnovi ne zavedamo še, kaj kava je. Poznamo ta generičen občutek kave, ki so nam ga pražarne dale prepraženja, in ko govorimo pa o okusih kave, tako kot so dosti tekmovalci pokazali, kava lahko v sebi skriva lepe cvetlične, citrusne, sadne, tiste prijetne arome, tudi čokoladne, oreščkaste, ki se skrivajo, in to je nekaj, kar ljudje danes ne poznajo še, oziroma jim je čudno, ko jim daš nekaj takega za probati, ker so preprosto navajeni tisto grenko noto, in kava ni grenka, oziroma je napaka, če je grenka, mora biti prijetna, sladka, polna skrivajočih se okusov, ki se skozi čas zmeraj razvijajo. Tako da jaz bi rekel, da smo še zelo daleč od tega, da bi zvedeli, kje je kava, se pa hvala Bogu s takimi dogodki približujemo temu. Če vam je ob gledanju oddaje zadišala kava, si jo jutri zjutraj le privoščite brez slabe vesti. S tem končujemo današnjo oddajo. Glejte nas spet prihodnji teden, zdaj pa ostanite